Siphinde sibingelele bazalwane kwelihle igama lomfeli wethu uJesu Kristu waseNazaretha. Njengokujwayelekile Nkosi, njengokujwayelekile bazalwane, kuyintokozo enkulu ukuthi sihlangane sizokhuluma ngombuso kaNkuluNkulu, sixwayisana ngezinto ezisithintayo kulesi sikhathi. Mhlawumbe abanye bayazizwa izinto zifinyelela endlebeni zabo, bangakwazi uku-interpret ukuthi zisho ukuthini. Abanye bayazibona zenzeka phambi kwabo, abazi ukuthi zisho ukuthini. Siyethemba ukuthi kule video khona mhlambe okuncane okuzombuleka ngokusizwa umoya engcwele. Siyakholwa nangokuvuma kwenhliziyo zethu kungebe kuncane kuyoba kukhulu, nalokho esibona zathi kuncane kuyobe kukhulu uma sekumbuleka egameni elihle leNkosi yethu Jesu. Ngihamba ke lana nondodakazi, ngizocela abingelele azisho igama nesibongo, azisho ukuthi uvela kuphi, uhleli kuphi njengamanje. Yes, bese siyaqhubeka egameni likaJesu. Akabonga uJesu ndodakazi. Amen baba. Jesu Kristu inkosi bazalwane. Ngiyabingelela emhlabeni wonke bazalwane. Igama lami ngiNoluthando Ngakambotho. Ngisuka eSouth Coast endaweni yaseHadingi. Kodwa manje ngihlala ekhaya labafundi bazalwane. Ngidele konke egameni elihle likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. eHadingi bazalwane KwaZulu Natal province. Mathiwa South Coast KwaZulu Natal. Right, siyabonga ndodakazi. Sikholwa ukuthi lukhona ulwazi onalo ofisa ukushare nabazalwane. Bazalwane thina kwi-age yethu, mhlawumbe ungayisho i-age yakho mntanami uthi ungakanani? Oh, ngineminyaka 23 years bazalwane. Bazalwaneni 2002 June mhla 15. Akuphoqelekile ukuthi usho iminyaka yakho la kwi-media bazalwane. Yena uthe ukhululekile. Why ukuthi sikuveze kweminyaka? Ukuthi sifuna ukuveza ukuthi ngekhathi ethile ulwazi lwaluvezwa abantu abazalwa ngesikhathi esithile banolwazi oluthile, bazi ngendlela ethile. Kanti ngesikhathi esithile izinto sezishintshile, ulwazi selushintshile. So mina abazalwane ngina 51, I'm 51 years old. Angiyena umuntu, angiyona inzalo endala, kodwa sengiyinzalo endala kundodakazi la eceleni, ngoba khona izinto yena engithi noma ngizazi kodwa yena uzi experienceile. Yilokho azokushare ke njengamanje. Nami khona izinto ebengizazi noma abazali bami, abantu abangangizala abazaziyo, kodwa abayi experienceanga, mina ngi-experienceile. Ingakho uNkulunkulu bazalwane engicindezele ukuthi ngidele konke ngiphume kuma systems ukuze izinto engiyitholile ngikwi-system yalelizwe uNkulunkulu wangivula amehlo wangibonisa zona, ngikwazi ukuxwayisa abanye abantu ngazo. Hayi inhloso akusikona ukuzobukela phansi abanye abantu, inhloso akusikona ukuzojeja abanye abantu nokuzokhuluma ngabanye abantu, kodwa umoya ongcwele lokho asambulela khona ukuthi khona izinto ezibukeka zizinhle kubantu zibe usizo kanti ziyi-distraction. So ke uNkulunkulu esengivulele lokho kumele ukuthi siphumele obala sixwayise mhlambe abangakambulelwa, abasanomcabango ukuthi izinto ezithile ziwusizo kubantu, abasayilangazelela nabasayishisekela nabasayifisa. So ke at my age 51 years old kunezinto engizaziyo esokhuluma ngazo la, kodwa okunye kwakhe angi-experience angabazalwane. But ngithola isimanga mangixoxa nondodakazi ukuthi ke ubuye university bazalwane. So kunezinto abayifundile e-university, kunolwazi analo practically mina engenalo. So angathi mile share kube nabantu abazosizakala. Ngasizakala abadala njengathi, nabadala ngaphezu kwami, nabangangaye, nabasabancane abasafisa ukuhamba lo mgudi nasewuhambile. Njengamanje uzoxwayisa ukuthi lo mgudi uma uhamba nakho okwenzakalayo. Eqinisweni kuvezwa okunye kubantu emphakathini, but behind the scene kungokunye. Ukhuluma ngepractical experience yena. So ke ngane yami ke awusixoxele kancane ukuthi uvelaphi, ubuyaphi, njengokuthi nje siyazi ukuningi ongakushare nabazalwane. Bufunda kuphi, bufundela ini? Amen bazalwane. Bengifunda e-DUT bazalwane. Bengenza i-diploma in marketing bazalwane. Bazalwane. How many years? Oh, i-diploma in marketing bazalwane yenziwa in 3 years bazalwane. E-DUT. E-DUT eThekwini. Durban University
of technology. Technology. Yes. So bazalwane, engikutholile laphayana ukuthi ubungozi bazalwane buka-AI. U-AI bazalwane so far sonke siyabona ukuthi ungene yonke indawo, isemabhizinisini, isebandleni. Kodwa mina namhlanje ngizokhuluma ngobungozi buka-AI ey'koleni, ukusebenza kuka-AI ey'koleni bazalwane. Okay. So mengabe sisemakhaya abazali banokuthi mebekuthumela esikoleni bayafuna ukuthi ekupheleni konyaka noma ekupheleni kweminyaka oyifundayo ugraduate nakho konke lokho. Bathi lapha esikoleni, for example mina ngingasho ukuthi u-80% womsebenzi wami ufuna wenza i-research or marketing research or business research okuningi ebengikwenza ngama-practical like mhlampe i-maths or i-accounting mhlampe beku-20% and the rest womsebenzi wenza i-research. Uma wenza i-research bazalwane uyahamba uyofuna ulwazi ngaphandle, but ibingekho lento leyo ukuthi uzoya e-library ufunde ibhuku and then uthole information bazalwane. U-AI into ebeyenzeka ubuthola indlela yokubuza ama-questions, ngithathe lama-questions lawo ngihambe ngiyobuza u-AI ukuthi mengabe kanje kwenzakalani. For instance, i-assignment or i-project ngoba kade ngisho ukuthi yena wenza i-marketing research or business research. Maningi ama-research abenziwa laphayana kwi-course kade ngiyenza bazalwane. So nakhona uthi usubuzile u-AI akunike zonke iy'mpendulo. Okwakho nje noma ngithi okwami mina ebengikwenza ukuthi ngikhethe lokhu engikufunayo. Nakhona uma usu-submit-a i-assignment iyaveza i-plagiarism noma ukuthi ukopele kangakanani, iyaveza ulwazi ukuthi lungakanani ulwazi olubhalele wena noma ulwazi ocoshile kuma-sources noma ku-Google noma ku-AI. So kuba nethuli and still bazalwane engizama ukukuveza ukuthi yena kumbalwa kakhulu obengiyibhalela noma oyibhalela ngengqondo yakho. Nakhona bekuba ne-app ekuthiwa yi-paraphrasing tool. Ngithatha lo msebenzi angithi u-AI usenginikeze ama-answer. Ngithi copy and paste ngiya kwi-app ngiya-paraphrase instead ukuthi ngabe not ukuthi bazalwane ngenza ngedwa, siyenza siyatshelana kanjalo kanjalo. Ngike ngithi siyatshelana singabafundi. Mhlawumbe ake ngithi ngenza unyaka wokugcina kanjalo nofikayo owenze first year ngizomtshela ukuthi hawu wena usenze isidala uzoqeda kudala ngoze uqede umsebenzi. Nayi i-paraphrasing tool kuyashesha kanjena kanjena kanje. Engizama ukusho bazalwane ukuthi ekugcineni ubuye nabo-distinction awuyibhalelanga wena, ubhalelwe u-AI. Ufike ekhaya uphrojusa ama-results. Kufana nokuthi uma umzalwane lapho ufunda umqambimanga, uqamba amanga ngoba kubazali uphrojusa umsebenzi ongawenzanga wena ongasiwo owakho. Uthi nawu uthole o-distinction abangaka nani nani nani, awuzenzelanga lo msebenzi lo, u-AI okunika ama-answer. And okunye bazalwane u-AI uyayiqeda ingqondo, nalo lwazi lolu oluncane obunalo, nalo lwazi nokuhlakanipha uNkulunkulu abekuphe kona kuyaphela. U-AI ukwenza isilima kube ngathi wisdom nje bazalwane. Ngikhumbula the last time ngenza i-CV ugcina ungasazi namagama okuwutshela uyawazi, ungasazi nokuthi uzobhala kanjani. U-AI uyakwenzela yonke into bazalwane. Ilokho nje okuwubungozi buka-AI bazalwane. U-AI wenze i-damage enkulu kakhulu. And umbuzo engiyibuza wona-ke bazalwane ukuthi ngivukelwe usizi mengibona ngisho iy'ngane ey'ncane, ngisabona iy'ngane ey'say'koleni ukuthi bazali babazalwane nisay'thumela iy'ngane ey'koleni ziyofundani ngoba ziyafunda yes, sifunde isilabhasi likasathane ngoba kufundwa ngoNkulunkulu, akufundwa ngezwi likaNkulunkulu. Ziyofunda le curriculum le yakhona esingazi ukuthi i-create-we ubani embusweni obumnyama. Ekugcineni noma seyigxishile-ke igxishiwe usuku nosuku leyo curriculum leyo. Mase kubhala ama-exam noma isikhathi esiningi kwenziwa ama-projects nama-assignment. Let me say out of 100% mhlampe u-65% or 70% kwenziwa ama-projects u-AI obabhalelayo. Konke lokho bevuka usuku nosuku lesikhathi engabe abantwana bafundiswa ilizwi likaNkulunkulu, bafundiswa ngoNkulunkulu, bamosha lesi sikhathi lesi ukuthi iy'ngane zihambe ziyofundani ngoba ayibhali zona, u-AI uyayibhalela. And nalokhu ey'fundiswa emakhaya
kona kuyaphela ngoba u-AI uqhamuka umbuso obumnyama. Ngase kunamakhamera asuke ekulindele ukuthi mawufika nje laphaya, once wabuza something, kuphela ukuzethemba, kuphela nolwazi obonalo. Kube ngathi ususa yonke into la ekhanda lakho bazalwane. Yilokho nje enginakho bazalwane namhlanje bengifisa ukushera. I mean, ubaba engabuza la mhlampe engigije khona engashongo kahle khona ngiphinde ngigcizelele bazalwane. Siyabonga kakhulu bazalwane, siyabonga ndodakazi egameni likaJesu. Ukugcizelela kusho ukuthi AI into yenzayo nalokho okuncane okuwukwazi natural ngokwemvelo uyaphuma konke, ngiyafinish. Uyasala wena ube empty bese kubuse uAI kuwe. Yonke into yenziwa uwe kodwa ngo-AI. U-AI owenzayo. Kanti thina sabantu baNkulunkulu sisinikela kuJesu Kristu. Sikwenza ngomoya ongcwele. Umoya ongcwele asenzisa izinto, asikhulumisa izinto. Njengamanje kuzwakala ngazathi uAI kuzwakala ku-AI manje usebenzisa abantu izinto. Thina ke yami experience bengazi ukuthi uma ngabe let's say ku-matric exam, uma ngabe ufuna ukuphasa mhlambe awumuhle kahle ezincwadini, abantu into bebeyenze ubugebengu, uthatha umuntu ubhalelwe omunye iphepha ohlakaniphile, ambhalele iphepha amkhokhele aphase ngamalengiso umuntu. But uma kuyatholakala leyo nto ukuthi wena uyibhalelanga, uya disqualify, uyapenalizwa. So bengazi kanjalo. So kodwa manje kuzwakala ngazathi 6 emthethweni ke manje khona okunye indoda azokwaxoxa ukuthi uyakwazi ukuyithatha information unikeze labanye, ngapha uthi ubuka uvule laptop, uyawabuka ama-answers, AI uyakulokhuza uyakunikeza izinto kanjalo. Angithi uchaza into kanjalo. So kusho ukuthi sekusemthethweni manje ukuthi ubhalelwe umuntu ocreatiwe uAI, ngoba uAI in artificial intelligence and usebenza ngama-robot. Kusho ukuthi umuntu ocreatiwe manje ukuthi uyena manje ozothatha over eyakhe ingqondo, then asebenze ngawe, unikeza impendulo zabo abayibuzayo abayifake ku-AI leli robot elinazo. Now kanti inhloso yokuyisekoleni yokufunda e-university uthola ulwazi. Njengamanje kuzwakala ukuthi ulwazi alukho ulwazi olukona olutholakalayo. So instead kubulawa abantu, in-nature yomuntu iyabulawa njengamanje, so that abantu noma physically imizimba ibonakala kwimizimba edalwa uNkulunkulu, kodwa ukontrolwa ukwenza izinto balawulwa ile AI. Ingozi enkulu leyo. Uthengana uma uqala lana wathi ke uzoxoxa wena uhlangothini lwasey'koleni ukuthi damage kanjani ngoba wena ubuya khona kwasikhona, kodwa ubale nani namabhizinisi angithi wabala nasemabandleni. So uma ngabe umzalwane uyafisa ukuthi ufunde, uyafisa ukuthi ube nebhizinisi, or uyafisa usebenze uqashwe uqashe ebhizinisini kubusana le-AI, and umzalwane enkonzweni kubusana lekhuzana enkonzweni kubusana le-AI. So thola ithuba ke ngelilanga ukuthi ke ngokwambulelwa kwakho mntanami ubone limala kanjani ibandla ngo-AI, emabhizinisi abantu balimala kanjani. But namhlanje busagcizelela nje ukuthi ezikoleni izingane zilimala kanjani ngendaba ka-AI. Ingane isala empty, uluze ne-confidence. Mhlawumbe igama ubulazi ukuthi I am 23 years old, then awusenayo ne-confidence ukuthi ngisho kahle yini, ubukwazi ukuthi ku-right lokho. U-AI uyayikhuculula ingqondo, ugcine uze ngabaza nalokho kwaziyo. Yabona sekufuneka yonke into udiphendele kubani? U-AI. Bazalwane, ngokusizwa umoya ongcwele akuyihlole nje lento ukuthi in 5 years to come kuyobe kunjani. Then mawuJesu engakabuyi mhlawumbe ungakabhujiswa 10 years to come, abantu abazalwa manje ngaphansi kwalesimo lesisikhona sika-AI 20 years to come mhlawumbe ungabhujiswa kuyobe kunjani. So uma ngabe umntwana kaNkulunkulu umoya ongcwele uyambula ukuthi kuyobe kunjani, then bese ucheck ne-prophet zeBhayibheli ukuthi iziprophet ezathini. Then emva lokho ke manje thina nje abantu baNkulunkulu i-wake up call le kufuneka manje siqale ukuthi no, sibuyele uNkulunkulu. Ngeke sivume ukuthi kususa izinto ezizaziyo, sisuse lokho esikhona uNkulunkulu akufakile kithi kuqedwe, so that kuzobusa le-AI ekhandwe ngabantu be-inspiration umoya kaSathane. Ngame mazi kusho ukuthi thina sisobe singamathuluzi okusetshenziswa uSathane. Siyahamba sishona lena, asayihambeni ngokwethu, si-drive lo AI. Lento iyaconnecta ke no digital system, digital ID lezo bakhona.
ayikho into ozokwazi ukuyenza ungekho ngaphansi kwalolu hlelo lwe-digital system. Already useliqalile sesisebenza kanjalo ngane yami. Khona ofisa ukusho kulokho bese siyavala. Okunye nje okugcina engithanda ukusho bazalwane ukuthi sikhulekisane, sinqobe umoya wenkani, the spirit of stubbornness, ngoba khona kunjalo sesikuvezile noma sengisherile lokhu enginakho or engine-experience yako. Bakhona abazalwane abazothi hhayi wena ngoba ufundile usufuna ukuthi ezethu iy'ngane zingayi kofunda nani nani nani. Sikukhulekele bazalwane ukuthi yena uNkulunkulu athambise iy'nhliziyo zethu, asuse inkungu emehlweni ethu, sikwazi ukuthi sibone ukuthi isikhathi sini lesi esikusona bazalwane, ngoba akusesesona isikhathi semfundo manje bazalwane. Usathane semfundo yalelizwe bazalwane. Usathane ubusile kakhulu, esikhohlisa, wasiphukuthekisa siyibandla. Manje sekuyisikhathi sokuthi siyibandla sivuke emaqandeni. Inkani angeke isasisiza bazalwane, inkani angeke isasisiza. Amen. Njengokuthi nje bazalwane khona ulwazi onalo, khona umuntu osenze kwi-Department of Health, khona ulwazi analo oluyimfihlo kwa-health olungathi mabe elidisclose ngoba yena usebenze khona. uNkulunkulu wenza ngamabomu ukuthi wena ube lapho, so that esikhathini esifana nalesi ukwazi ukusiza uxwayisa abantu bakhe. uNkulunkulu axwayisa abantu bakhe esebenzisa wena uvumile ukuthi ingozi, kunengozi lapha. Department of Agriculture la ngangikhona, njengoba ngisho ukuthi ngangumthakathi ngoba mina bengisebenzisa ngama-chemicals. Makuthiwa siyatshala bengikufundisiwe, but uNkulunkulu ongamvulela ukuthi ubuthakathi bonke lobu abantu babefaka ngaka begula ngaka ilabo poison esibafaka ekudleni egameni ukuthi sibulala iy'nambuzane. So-ke umuntu nomuntu kwi-field akade kuyona, ibandla liyaqoqwa manje liyabuyiswa lihlanganiswa ndawonye, kumele liphume kwi-system yalelizwe then sibuyele kwi-system yombuso kaNkulunkulu. So ukuze kodwa abantu baphume kuyoba lula ukuthi wena uvume ukuthi ngolwazi uNkulunkulu kwi-permissive will akuvumele ukuthi ulithole ukwazi uxwayisa abantu, so that kuzoba lula kulabo bantu abangenalo ulwazi abacabanga abantu ku-right ukuba lapha bakhona. Kanti wena uma udisclose information ethile ungesabi umuntu obulala inyama abazalwane. So u-Esther wakhunjuzwa umalume wakhe uMordecai ukuthi uNkulunkulu ngenzeka ukuthi ukwenze waba yinkosikazi yenkosi uZexes ekwenzela lesi sikhathi esifana nalesi ukuthi ukwazi ukusiza abantu bakhe masebesengxakini. Kungenza ukuthi uNkulunkulu ukuvumela ukuthi ube kule profession okuyona esiphelelwe isikhathi njengamanje ngokuzwa le information indodakazi ayisherayo nenye information uNkulunkulu asambulele yona. So uNkulunkulu bekulethe kuleyo profession for such a time as this, so that information oyitholile kwi-permissive will uzowonesha ibandla kube lula ukuthi baphume abantwana bakaNkulunkulu. Ungabe usabuza manje ukuthi Moses wena wazathi asiphume eGibhithe, wena ufundile imfundo yaseGibhithe waze wagraduate, uthi usho kanjani siphume? uMoses uphumile naye manje uzolanda abantu uthi aphume nabo, ahambe nabo ehlane, ahlupheke nabo makuthiwa ukuhlupheka lokho. Kodwa kumina i-definition yami yokuhlupheka kusiyona leyo, ngoba uwazi ukuthi uyahlupheka uhamba noNkulunkulu ophilayo, eyi-provider, eyi-protector yakho, eyi-healer yakho, eyi-deliverer yakho. So for such a time as this uNkulunkulu bekubekile lade kubeke khona kwi-permissive will, but sifuneka kwi-perfect will manje ukuthi siphume kulezi zinto ezisilimazayo ukuze sinqume kahle sezintando kaNkulunkulu emhlabeni. Siyabonga ndodakazi, ngiyazi ukuningi esingakushare kodwa ke ingabe inde le video egameni lenkosi yethu Jesu. Siyabonga nalokho okushoyo futhi ukuthi sikhulekele i-spirit of stubbornness. Ngiyacela bazalwane sikhulekele ukuba ne-listening skill. Sicela umoya ongcwele asenze sibe nento yokulalela, makukhulunywa ulalele, and isikhathi ulalele ngomoya ongcwele. Umoya ongcwele akusize engqondweni yakho uyizwe lento ngomoya kaNkulunkulu, so that umoya kaNkulunkulu ezokwambula ukuthi usho ukuthini. Futhi bazalwane izinto ezibaluleke njengalezi singabe ukuthi sichitha isikhathi nje, singawaphuluzi, sinikeze isikhathi. Le video nje masuyilaleleni uphinde futhi ubuyele kuyona futhi even 5 times, even 10 times, uzo-understand uma kukhona izwi olivukayo kuwena uMngcwele alivusayo elihambisana nenkulumo, then ulalele konke lokhu ubhale phansi, ungasizakala ngokuxakile. So-ke la ukhona ngenzeka ukuthi khona ulwazi onalo, uhluphekile futhi emoyeni ngoba umntwana kaNkulunkulu uyazi ukuthi lento lokhu nalokhu kule profession akusiyona intando kaNkulunkulu, but uthule nakho ukufihlile. Then uma ungabaxwayisa abantu igazi labo lobuza kuwena, uyothula kuze kube nini.
and lento uma uyivalele into ebuhlungu iyona yokuvimbela ukuthi ungene ezulwini. Izukholwa usindisiwe egameni kaJesu yokuvimbela ukuthi ungene ezulwini, and uyohlupheka impilo yakhe yonke esihogweni ngoba iyolokhu ibuyile njalo ukuthi kwakufuneka ukhulume ubeke ubani iqiniso. So ke besingazi bazalwana akekho solwayo, kodwa manje uNkulunkulu uyambula isikhathi sokuhlanjululwa nokungcoliswa kwebandla. Siyabonga ke mntanami egameni lenkosi yethu Jesu. Likhona ivesi ongasapotha ngalo siqinise ngalabazalwane sesivala ngokaJohane chapter 17 bazalwane, sike sawufunda kwenye ividiyo uvesi bani, uvesi 22. Nenkazimulo ongiphe yona ngiyiphile bona ukuze babe munye njengalokhu thina simunye. Verse 23, mina kubona nawe kimina ukuba bapheleliswe ebunyeni, ukuba bapheleliswe ebunyeni, ukuze izwe lazi ukuba wena ungithumile wabathanda njengalokho ungithandile. Ake ngiphinde futhi uverse 23, John chapter 17. Mina kubona nawe nkulunkulu Baba kimina Jesu Kristu ukuba bapheleliswe abantwana bakho babuNkulunkulu abayizimvu abangabafundi bami bapheleliswe ebunyeni, ukuze mase bephelelisiwe izwe lazi, abantu abangakholwa inkosi uJesu bazi ukuba wena ungithumile, mina Jesu ngithumile, wabathanda bonke abakholwa yimi Jesu njengalokho ungithandile. Amazwi enkosi yethu Jesu Kristu lawo bazalwane. Cela ukufunda kokugcina verse 22, nenkazimulo ongiphe yona ngiyiphile bona. uJesu Kristu uthi usiphile inkazimulo ayiphiwe uBaba. Right? Ukuba inhloso yokuthi asiphe kuukuba sipheleliswe, bapheleliswe ebunyeni. It is very vital ukuthi sibe munye in whatever we do bazalwane. Right? Ukuze izwe abantu abangamfuni uJesu lazi ukuba wena ungithumile wabathanda njengalokho ungithandile. Inkosi yomusa isibusise amazofanelisi. uJesu angigcine bazalwane. Amen. Siyabonga bazalwane, inkosi yomusa isibusise. Amen.